À propos du conflit dans l'est de la RDC, Monsieur le Président, le soutien du Rwanda au M23 est aujourd'hui documenté par les experts de l'ONU. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à certains de ses responsables. Pourquoi la France et l'Union européenne ne le font pas? Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes. Ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa perezida w'inkunga w'u Rwanda ruhaye M23 yamaze kugaragazwa n'impuguke za Loni. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi bacyo kubera icyo Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bo batabikora. Perezida Macron mu gusubiza ati dufite umurongo wo gukomeza kuganira n'impande zose bireba dushingiye ku mahame yoroshye ariko asobanutse. Icyambere kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'akarere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo hakabaho gukura ingabo zose kandi si ingabo z'u Rwanda gusa ziri ku butaka bwa Kongo. Icya kabiri gusubukura ibiganiro bya politike hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, ibyo bikaba byari biri kuyoborwa na Angola. Icya gatatu kongera gushyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu maboko ya leta yayo, harimo n'umurimo ugikenewe ku kibazo cya FDLR. Icya kane imbaraga z'ibihugu byose zifatanyije mu kurwanya imitwe y'iterabwoba ibangamira atari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo n'ibihugu byose byo muri aka karere. Muri urwo rwego rero muri iki gihe nemera cyane ko hakwiye gusubukurwa ibiganiro bifatika. Nicyo nshishikariza abo baperezida bombi gukora ndetse no kongera guhuriza hamwe abahuza bose kugira ngo habeho umushinga uhuriweho ushingiye kuri izo nkingi enye no gukorera hamwe. Umunyamakuru yahise amubwira ati bari i Nairobi mwaba mwarahuye nabo? Ati nahuye na buri umwe ukwe. Umunyamakuru ati bo ubwabo barahuye? Macron ati oya, nkuko mushobora kuba mwabibonye bombi bari bahari ariko batari mu bihe bimwe, kandi ibyo bigaragaza ubushyamirane buri hagati yabo. Ntitugomba kubinjije cyangwa se kwibeshya, maze kubonana nabo inshuro nyinshi kandi ntekereza ko umurimo tugomba gukora twese hamwe uyu munsi ari uko abantu bose bakurikirana iki kibazo bafatanya. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaze kwinjira muri iki kibazo kandi ntekereza ko ari ukwiriye kuyobora uyu murimo wose. Nicyo gifite akamaro kuri nge gukorana no gushyigikira umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu myaka 9 ishize ibyo nibyo nakoze, gushyigikira ubuhuza uyobowe n'Abanyafurika. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahaye inshingano Perezida Paul Nyasimbe hamwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu n'abafasha bayoboye ibikorwa bitandukanye. Birumvikana kandi ko abafatanyabikorwa b'Abanyamerika na Qatar nabo bakoze byinshi kandi hakenewe guhuriza hamwe izo mbaraga zose. Ni kimwe mu bibazo nzaganiraho ejo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Loni, kuko ntekereza ko twarushaho gukora neza turamutse dusubije abantu bose ku meza y'ibiganiro kugira ngo dutere imbere. Icyo dukeneye ubu nuko abo bayobozi bombi bumvikana ku ngingo, maze navuze kandi bagafata ibyemezo bikurikirana bigamije gusubiza byuzuye ubusugire bwa Kongo. Umunyamakuru yahise amubaza ati ese uburyo ibintu biri gukinwa ntibwaba bwarahinduwe nuko Leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye muri iki kibazo kandi ubu zikaba zisa nk'iziyoboye iki kibazo? Perezida Macron ati mureke mbabwire, bisa naho Amerika icyo ishaka ari amahoro, bityo rero sinyeka ko twavuga ko ibintu byahinduwe mu buryo budakwiye. Umunyamakuru ati ariko ubu nibo bayoboye ibikorwa mu burasirazuba bwa Kongo. Emmanuel Macron ati uko mbibona muri iyi dosiye nuko abantu benshi bagenda bayinjiramo bayijyamo mu bihe bitandukanye, nyuma bamwe bakava muri ibyo bikorwa abandi bakaza aho nta kibazo kiri. Hari amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi make ashize, ariko niba turi inyangamugayo amahoro yuzuye ntabwo arahaba. Niyo mpamvu tugomba twese kwitonda. Kuba Amerika iri kwinjiramo ni byiza cyane, ariko ntekereza ko tugomba gusubira ku mahame yibanze, kugabanya umwuka mubi no kongera guhuriza abayobozi ku meza y'ibiganiro hamwe n'abahuza bose.
umunyamakuru yahise abaza Macron ati icyo mushaka kuvuga rero nyakubahwa perezida nuko hakwiye kuva mu murongo wo gufatira ibihano ibihugu cyangwa abantu, nibyo muri kuvuga? Macron ati nibura njye ntekereza ko niba uyu munsi abantu bose bihutira gushyira u Rwanda ku gatebe kabaregwa kubera ko abanyamerika babikoze, amahirwe yo gutuma u Rwanda rwemera gukorana n'abandi mu buryo bwubaka azaba make cyane. Njye nemera cyane imbaraga z'ibiganiro hagati y'abayobozi babiri bakuru bireba. Ni ibiganiro bigomba no kwinjizamo Uganda, Burundi n'ibindi bihugu byo muri aka karere, bigomba kandi gusobanura neza uko imbaraga ziri ku rugamba ziteye ndetse no kuri kwisahurwa ry'imitungo rikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko muri iki gihe icyo nemera kandi aricyo nzakorera Ubufaransa n'ibiganiro byubahana hagati ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, ndetse no kongera guhuriza hamwe uburyo bwose bw'ubuhuza, ariko nababwiye intego mbona ko arizo zikwiye kandi Ubufaransa bukurikirana sur l'est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame et le président Tshisekedi ce travail et qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois juste et que la France poursuit. ngira ngo rero nk'uko mu mwiyumvira bamwita Emmanuel Macron akaba yari Nairobi muri Kenya aho yaganiye n'ibinyamakuru mpuzamahanga. France 24 rero bakaba baganiye bavuga ku bijyanye no kuba u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano no kuba ibihugu by'amahanga byakomeza kuboneraho u Rwanda rukabifatira ibihano. Ibije mu gihe Uburayi, u Rwanda na Mozambique harimo ikibazo gikomeye cyane kijyanye no kuba Uburayi bushaka kuba bwahagarika imfashanyo, niba ariko twayita amafaranga bahaga u Rwanda nk'inkunga mu butumwa bw'amahoro u Rwanda rukomeje gukora muri Mozambique i Cabo Delgado. N'ubutumwa bugira inyungu cyangwa ingaruka nziza ku gihugu cy'Ubufaransa kubera Total Energy y'Abafaransa ndetse n'Abanyamerika bakaba hagira inyungu, ariko maginga ya kubera ibihano bya Amerika, ibihano Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bane bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko reka tujye ku gisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko. Ibihugu by'Uburayi bikaba byaramaze gufata umwanzuro wo kutazakomeza gutanga iyo nkunga kugira ngo amahoro agaruke muri Mozambique, mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Mozambique, mu mujyi wa Cabo Delgado. Ubwo turavuga iyo ntara yose nk'uko twakomeje kugenda tubakurikiranira iby'amakuru gatanu kuri gatanu. Rero Emmanuel Macron akaba yabajijwe icyo avuga ku gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba hari icyo byatanga atamahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Niryo jambo yakoresheje. Nk'uko rero yabivugiye i Nairobi, ni ikiganiro ubundi yagiranye n'ibinyamakuru bibiri RFI na France 24 Nairobi muri Kenya. Nk'uko mwabibona bakaba baboneho umwanya wo kumubaza ibyo avuga. Aha yari yitabiriye inama ya Forward Africa yahuriyemo n'abarimo Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame rero hari abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu atagiye muri Uganda. Ngira ngo barabizi neza ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu twavuga ko ari ibivandimwe by'umwihariko bijyanye na politiki ya Uganda n'iy'u Rwanda. Ariko Perezida Paul Kagame yagiye mu nama ikomeye cyane ya Forward Africa yahuriyemo na Emmanuel Macron ndetse na William Ruto n'abandi batandukanye. Rero muri iki kiganiro ubwo yabazwaga ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse no kuba Paris yakurikiza uwo murongo, Perezida w'Ubufaransa akavuze ko gushyira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko habaho ituze ndetse ibiganiro bitaziguye hagati y'aba Perezida Tshisekedi na Kagame. Yagize ati hari amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi ashize, ariko
ni tuvugisha ukuri amahoro ntaragerwaho mu buryo bwuzuye. Macron wakomozaga ku masezerano ya Washington Kinshasa imaze hafi umwaka isinyanye n'u Rwanda, yavuze kandi ko gukurikira mu buryo bwihuse cyangwa mu buryo buhumyi umurongo wa Washington wo gufatira u Rwanda ibihano byatanga amahirwe make iyanga yo gutuma u Rwanda rugira politike y'ubufatanye. Yavuze ko igihugu cye gishyigikiye inzira y'ibiganiro byagutse birimo ibihugu byinshi. Macron kandi yasabye ko habaho ibiganiro birimo na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo hasuzumwe neza imiterere y'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikibazo cy'inyungu zishingiye ku mutungo kamere wako gace. Si Uganda gusa ahubwo yavuze no ku gihugu cy'u Burundi. Yagize ati ikiganiro cyubahana kirimo Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse no kongera guhuza ibikorwa byose by'ubuhuza kumeza ibiganiro nicyo nemera kandi nicyo nzakora mu izina ry'Ubufaransa. Macron yashimangiye ko Ubufaransa bwifuza ko habaho kubaho ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'iby'ingabo zose zikaba zigomba gucyurwa mbere na mbere si z'u Rwanda ahubwo iziri ku butaka bwa Kongo zose. Macron yatangaje ibi nyuma y'amezi make Washington ishyize hanze bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ku rutonde rw'ibihano bya OFAC barimo Stanislas Gashugi uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, Ruke Karusisi uyobora division ya mbere y'ingabo z'u Rwanda zikora mu ntara y'Iburasirazuba, Vincent Nyakarundi usazwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Emmanuel Macron avuga ku bijyanye no gufatira u Rwanda ibihano. Gusa tugiye nyuma y'amarido nabwo ibihano byafatirwa ingabo z'u Rwanda byagira ingaruka gusa ku Rwanda cyangwa ku gisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ibihano byagira ingaruka no ku gihugu cy'Ubufaransa by'umwihariko. Niyo mpamvu Emmanuel Macron kuba yasubiza muri ubu buryo ari ibintu byumvikana cyane na cyane ko inyungu Ubufaransa bufite amafaranga bwashoye nk'uko twagiye tuyavuga za billions na za billions hariya muri Cabo Delgado muri gaze mu gihe bakomeje kwicukura Total Energy company ikomeye ku rwego rw'isi y'Abafaransa. Abanyamerika nabo bakaba bafiteyo ishoramari rikomeye cyane. Rero Emmanuel Macron ibyo avuga nibyo bikwiye kuba Ubufaransa bwakumva, ni mu gihe Perezida wa Mozambique nawe ubwe avuga ko atifuza ko u Rwanda rwafatirwa ibihano ndetse yanafashe indege ye akajya i Burayi akajya kuganira nabo umuryango umwe w'i Burayi kugira ngo bahagarike kuba bagirana umubano mubi cyangwa bagirana umwuka mubi n'ingabo z'u Rwanda, ko bazava rero muri Cabo Delgado uko twakomeje kugenda tubigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye, mu nkuru zitandukanye ziba ziri breaking ziba zigezweho. Ngira ngo murabizi neza ko twagiye tugaragaza igihombo gikomeye cyane ibihugu by'i Burayi byagira, igihombo gikomeye cyane Ubufaransa bwagira, igihombo gikomeye cyane Amerika yagira, ariko by'umwihariko abaturage ba Mozambique. U Rwanda rero imbaraga zarwo ntabwo zihabwa agaciro binajyanye n'uburyo bahise batekereza kuba bafata buhumyi ibihano byo kuba bakuraho ubwo bufatanye bw'inkunga bahaga ingabo z'u Rwanda mu gihe u Rwanda rutanga 10 birenga hejuru y'icumi ku kimwe cya 10, ni ukuvanga amafaranga abo batanga ni nka kimwe cya 10 cy'u Rwanda rutanga, none ugahita ushyiraho n'igitambo gikomeye cyane cy'ubuzima bw'ingabo z'u Rwanda zitangira kuba zagarura amahoro muri kariya gace. Nshuti bakunze rero ba Pilot News TV mukomeze mane nanjye ndakomeza kugenda mbakurikiranira andi makuru yose 5 kuri 5 ndabakura cyane muri abagaciro.